murakoze ashaka ko tugera kwishana muri kuri ntambara bare areka kuri muri wale kasi ha bare abantu nitwa Bagiraneza Daniel abaye imarirwa kurusha y'akarere ka Ngororero ikotanira umurenge wa Kabuye. Muri aka kanya rero mutwemereye twatangira gahunda dutangiza indirimbo y'umuryango. Murakoze. Nyakwa Chairman wacu umuryango w'akarere ka Ngororero, abangira ngo mbagezeho
nkaba ngira ngo mbagezeho uburyo twishimye twebwe nk'abanyakabaya, uburyo tuzatora umukandida wacu 100%. ngira ngo musibone ejo n'ejo ubundi nkoko akaba ariyo ngoma tugatora 100%. uyu murenge wa Kabaya mwasuye ni umurenge ugizwe n'utugari 6 ari two Busunzu, Gaseke, Kabaya, Ngoma, Busunzu na Mwendo. utwo tugari 6 tugizwe n'imidugudu 42. abangaba mubona akaba ari abanyamuryango baturutse muri iyo mirenge, muri iyo midugudu 42, tuje kugira ngo tugaragaze ibyishimo, kugira ngo tugaragaze urukundo dufitiye umukandida wacu, kandi tunabagaragariza ibyishimo dufite byo kugira ngo tuzature neza umukandida wacu 100%. ngira ngo mbavunyishirize muze mutwereke abashyitsi mwatuzaniye muri iyi kampeni yo kwamamaza umukandida wacu. murakoze cyane. FPR oye! ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye oye oye! amadarapo y'ejo twakire nyakubahwa Chamani Gomez ushushe, amajyambere, oye oye oye! Chamani w'umuryango wacu FPR Inkotanyi kwa Paul Kagame oye! urasobanutse kandi urashoboye, ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. niwe nta wundi. uzatora ryari? 15 z'ukwa karindwi, inkoko niyo ngoma. uzatora hehe? ku gipfunsi. uzatora nde? aho ni Kagame niwe nta wundi. murakoze cyane banyakubahwa abanyamuryango, inshuti z'umuryango. twishimiye cyane kuba turi hano muri murenge wa Kabaya muri gahunda yo kwamamaza umukandida wacu dukunda nyakubahwa Chamani Paul Kagame, akaba ari nawe Chamani w'umuryango wacu wa FPR Inkotanyi, ariko tukaba turi no kubifatanya n'igikorwa cyo kwamamaza abakandida depite bazamufasha gushyira mu ngiro imigabo n'imigambi agenda tugezaho, kubyo yatugejejeho n'ibyo ateganya kutugezaho. kubw'ibyo rero ndagira ngo mwishime cyane uburyo musa neza, murari n'uburyo mwateguye iki gikorwa. amadarapo hejuru, twese tuvuga ngo muzehe wacu, twese muzehe wacu. tukaba twasoje tukajya mu mirimo yacu, iki gikorwa twagitoje. siko bimeze? arakoze rero Chamani w'umuryango wacu wa Kabaya kutuvumishiriza. turi kumwe n'abayobozi batandukanye twazanye muri iki gikorwa cyo kwamamaza, harimo abanyakubahwa abakandida depite b'umuryango wacu wa FPR Inkotanyi. Kambasabe bigire hano imbere babasuhuze, bityo muzabatore munabazi. siko bimeze? ariko kugira ngo tubatore tuzatora ku gipfunsi. ibyo ni ukugira ngo twibukiranye, kugira ngo mutazajya gutora mukagira ngo muzabona amafoto y'aba bakandida. kubatora ni ugutora ku gipfunsi.
murakoze cyane. FPR oye! Demokarasi, amajyambere, oye oye oye! Murakoze cyane. Nitwa Ayinkamiye Marie Louise, ndi umukandida depite w'umuryango wa FPR Inkotanyi. Nabibonye hariya hakurya biranditse ngo FPR ijana ku ijana kuri chairman Paul Kagame perezida, hanyuma n'ijana ku ijana ku badepite. Yego? Murakoze cyane. FPR oye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye oye oye! Tuzatora ryari? 15 z'ukwa karindwi, inkoko n'ingoma. Tuzatora he? Ku gipfunsi. Twese Kagame Paul, amajwi yacu yose. Paul Kagame urasobanutse kandi urashoboye, ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Niwe nta wundi. Aho ni Kagame, niwe nta wundi. Murakoze cyane. Nitwa Anastase Tuyisingize, nanjye nkandi umukandida depite ku rutonde rw'igipfunsi. Kangahe? Ijana ku ijana. Murakoze cyane. Kubatora ni ugutora he? Ku gipfunsi. Murakoze cyane, mwasubira mu byiciro byanyu. Hari abandi bayobozi nabo twazanye baturutse ku rwego rw'akarere. Kansabe abayobozi bari muri komite nyobozi y'umuryango wa FPR Inkotanyi bigire hano imbere. Amajyambere, oye oye oye! Tubakiza amadarapo hejuru. Kunare ntabwo nabona abantu bari iruhande rw'intare nimba mwari muzamura amadarapo mushyushya mbabone. Shyushya! Sawa. Ngo tuzatora he? Ku gipfunsi. Murakoze nyakubahwa chairman. Amazina nitwa Ndayambaje Clement, nkaba nungirije nyakubahwa chairman. Barakoze. Amadarapo tumushimira. Sawa. FPR oye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye oye oye! Murakoze cyane nyakubahwa chairman. Namwe banyamuryango bakabaya turabashimiye. Nitwa Nsanzamahoro Theogene, nkaba komite nyobozi y'umuryango nshinzwe imiyoborere myiza. Harabura iminsi ngahe? Ese twese tuvuga ngo ufite ibipfunsi. Ubukwe bwahumuye. Murakoze cyane. Ndagira ngo turebe ko abantu bari hano bafite igipfunsi. Oya, igipfunsi nicyo twasabye. Zamura igipfunsi turebe. Kunare ntago mbabona, zamura igipfunsi. Aha, icyo gipfunsi rero cyatwereka iki? Ni ukuzatora he? Aha, murakoze cyane. Ubwo rero komite nyobozi y'akarere hari vice mayor ushinzwe iterambere ry'imibereho myiza, akaba ari n'umunyamuryango. Katumusabe nawe adusuhuze. FPR oye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye oye oye! Shyushya tumwakire, shyushya ni muntu nyinshi. FPR oye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye oye oye! Murakoze nyakubahwa chairman.
amazina ni Mukunduhirwe Benjamin, abashinzwe imibereho myiza ku rwego rw'akarere. Ubwo ni visi meya ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, aho by'umwihariko muri ubu bukwe bwacu mu rwego rw'umuryango FPR Inkotanyi muri itsinda ry'itara itangazamakuru n'ubushakashatsi. Amakuru ndi gutangaza nuko Kabaya musobanutse, mukeye, mufite morale kandi mwitabira. Thank you so much. Arakoze cyane Vice Mayor, kandi namwe murakoze kumwakira. Ikigaragara nuko muri tayari rwose 15 zitinze kugera mu masaha 2 tukaba twarangije kugira gute gutora kandi neza. Murakoze cyane. Hari abandi bayobozi turi kumwe twaturukanye ku karere bakuriye amatsinda amajyambere. murakoze cyane. Baririmbira ngo nta ntambara yantera ubwoba, nta ntambara yantera ubwoba, nta ntambara yantera ubwoba, iyo arinze Kagame izarinda, nta ntambara yantera ubwoba, nta ntambara yantera ubwoba, Wanayo yantera ubwoba, iyo arinze Kagame izarinda, nta ntambara yantera ubwoba. demokarasi amajyambere. Nitwa Kayihura Evariste, nkaba ndi campaign manager. Murakoze. Murakoze ndongozi za Kabaya. Nitwa Musayezu Charlotte, nanjye nshinzwe ibikorwa byo kwamamaza. Ubu turi mu muhu, murakoze cyane. FPR waye, demokarasi amajyambere. Ngo turi mu muhu, turabyina buce. Murakoze cyane. Nitwa Nyirasengimana Donatira, ni umuyobozi w'urugaga rw'abagore bashamikiye ku muryango wa FPR Inkotanyi. Hanyuma muri ubu bukwe nkaba ndi umunyamabanga w'itsinda ry'ubukangurambaga. Mutima w'urugo, ndi Nyampinga, ndi umugore ubereye u Rwanda, sinzatesha agaciro uwakansubije. Amashuri ariyongera, yaduhaye amavuriro, yaduhaye abasaza Kabando, yaduhaye Twiga, yaduhaye umugezi, yaduhaye amavuriro, tuzabizongera ku ijana. Demokarasi amajyambere. Bizeze ko turi bwongere tukabatumira muri morale mu kanya. Tuzatora